den iruging iba sa papagayam ti lagip ti napalabas ni pagayam ti nga Dulce iti Ilocosor may kat Dear Manong Nemy. Napadasam ka din Manong Nemy iti oray ka lang makasang-sangit gabutin na laos nga bisin mo. Kadagiti dumdumungig ka ng piboy. Nabadasan niyo ka din na kastoy pasamak. Nga oray ka naglungrungaam, agrungrungaam, ipukpako mo, mabisinak. Mawalin siguro Manong Nemy nga damatan di kita nakapadas. Nga dayta tinapadasan mi nga kakabsat Manong Nemy. Da kami kini Lucy nga ading ko. Gabota napasaran mi tinakakarkaro nga rigat idi Manong. Nakarigrigat ti panagbiak mi. Ngem, san na kami nga binabayaan ni Apo Diyos? No kasano na napasamak ti amin? Iso tin inutek nga nagsalaysayang kang kamanong. Kat kastuman nga rud-ngarugiyak ti amin. Nakabigpig sa titudo karedi nga malem Manong Nemy. Ket kastaunay ti panagtartaray mi nga kakabsat nga nagkapoy ti eskwela. Da kami kini Lucy Manong Nemy. Ket ingkarigatang mi ti liminong ti mabalin mi nga linungan nga kasidgan. Ket naglinong kami Manong Nemy ti asidag nga mismo iti maysa nga barbecue stand. Nga kang kanayon mi nga malablabsan ken dagdagasan. Dumagdagas kami no kuha Manong Nemy tapno say open mi ti angot ti nakaimimas nga ayamuom ti barbecue. Barbecue Manong Nemy nga karne ti baboy, barbecue nga manok, lapayag ti baboy, bagis kanda dumapay nga dagiti street foods nga makapasaraaw ti ayamuom ken alingasaw dagitoy nga makan makapabisin nga makan man. Saan pa nga nabayag dito nga pwesto Manong Nemy iti mismo nga kalsada nga nagkurusan ti highway ken ti barangay road nga pagpalaudan mi nga kumamang iti pagyanam mi nga barong-barong. Idi nabiit pa Manong Nemy naggapu kami idi nga kakabsat iti eskwela. Idi adayo kampay nga maangot min tinaimas nga ayamuom ken makapabisin nga barbecue. Idi mabatog min Manong Nemy dayta nga barbecue stand. Binuyboya mi darigiti nakaintar Manong Nemy nga panaggatang. Binuyboya mi Manong Nemy no kasano nga inimas dagiti pada mangubing ken medyo natataingan nga agkinit nakaigam iti tudok ti barbecue sa dasagaysaan nga kiniten nga nanamen. Ure kam nagtilmo-tilmon Manong. Ket no kasta Manong Nemy nga dumagas kami nga mangbuya ka dagiti mangmangan iti barbecue ken iti panakaluto na agayamuom ti bangluna at adamot nga marik nami ti bisin nakakaapal. Ken to bumay bayag pumanaw kamton. Agtartaray kamton nga kakabsat Manong Nemy dumanon dito'y balay tabarbaren kunak no agmilagro nga dakaleban ngem nakalindinis ti kaserula awang pulos ni sangatokel nga innapoy. Ngano kasta nga gawid kami ti malem Manong Nemy ket awang pahay ni nanang nga napanangged. Awan idi ti masnup apanggedan naman mapana pa extra nga agdalos sa danto tandanan. Uno saan ket mapanaglaba ken into makalaba alan nanton tandan na sa agawid kumatang tumeten isang kilo nga bagas ket logawan minton. Wen sa kamton na mapan gumatangan iti sardinas kadag sidakam ton ti sardinas.
Manong Nemy jak pa napuutan nga nabsugak. Kinapudno na Manong Nemy no iti bigat sa gagaysakam lang pandesal ti kanin da kami nga talo siya ni Dulce kastamatan kininanan. Ag ikape man to Manong Nemy ti kinirug abagas. Awang pagid din. Danum latamit tin ti pangibulunan mi. Umapabal kam to Manong Nemy kadigiti kaeskulaan mi ngano kasta nga reses kad na imas tut meriendada. Kad na dumanon ti pangaldaw Manong Nemy ano sa minto ti bisin mi. Uminom kam to ti danum nga ado. Sakam to agawid Manong Nemy nga mabisbisinan nga dumagas kam to anen nga ang angutan min tumanen ti agayamuum nga naimas nga ayamuum angut Manong Nemy ti malutluto nga barbecue. Sambat nga rod nga makabsug no digat adadamit nga mariknami ti bisin mi. Nakakutkutong kami pa yan nga kakabsat Manong Nemy takurang ti papaunag mi nga taraon. Kat kadedi nga panagawid mi nga nakapigpig sa titudo Manong Nemy. Kastaon iti lamin mi kan bisin mi. Mabisinak. Ngam saan ko ngayon padlaw daytay ti kabsat ko. Tapno ni kasta kat saan nga umapal kanyak nga asugin na ti bisin na. Ngam ka po siguron tinakaro nga bisin Manong Nemy ti kabsat ko. Inro nga habnan ngam pukaw. Ate, mabisinak. Rayag lamang lawin ti bisin ko. Agsating ka. Santa pa'y makaawid ta na pigsapay lang ti tudo. Ikaw rin no makaawid ta nga ta. Awan matalaing ti sangpatan ta nga kaninta sa jabalay. Mabisinak ko na tayo ko ti bisin ate. Ate, mabisinak ko. Ito umat nga ortigatang ko ti barbecue. Dap na nigas tayo ako mapamit ti bisin ta. Bisin mo. Mabisinak ate. Ate, mabisinak. Ara ko pekton Manong Nemy ti kabsat ko tabarbaring ko na di sarding na tagsuro nga ken panangipukaw na ti bisin. Apotek pa yan tingiwat na Manong Nemy. Naging ka Manong Nemy nga nakitak ti lalaki nga agbarbarbecue nga king kuko ti barbecue stand nga nakapayong nga imasdig itayan mi. Mabising kayo? Daytoy, barbecue. Awatin nyo, takanin nyo. Kinunala. Kasal sana ka mamahati Manong. Alan, awatin yun. Inawat ko. Agyamanak Manong. Sa ko intid iti kabsat ko. Inala na amin Manong. Talo nga tudok. Sa lang nga talo ate. Inem nga tudok ate oh. Sige nga rin naman kan. Manong thank you Manong thank you. Sige. Okay, tagsubliak ito pwesto. Manong Nemy di buyahik ti kabsat ko. Kas lamang mangan nga mabisbisinan unay. Hindi kita no manupay tinatda. Dapat ito manang. Para kang ti maysa. Kan para kininanang ti maysa. Nagimas ate. Nagimas nga talaga. Nagsarding tutudon. Umaykan. Tayo tuloy tan tagawid. Kanim latarata nate. Kanigton sa jabalay. Agad ang kamto kininanang nga mga nita ito nga. Sa gaysakam nga tudok nga barbecue. Inta nagawid tan. Iti ta mabatog mi Manong Nemy ti barbecue stand. Nagsardeng kami. Thank you Manong ha. Helloan. Dumagas kalat nga dumagas dumibising kayo ha. Taig kang kayo. Ay, thank you Manong. Sige. Umay ka na din. Thank you kuya, thank you. Wen, sige. Intan, gawitan. Darsem. Managsakin to lagi din ni Nanang. Inton makita na nga dan to itid ko king kuhan nga barbecue nga nagapukin ni Manong. Kastaon nga
nga ron tiragsak ni Nanang Manong Nemy di sumangpet ket iyawat ni Lucy ti maysa nga tudok a barbecue. Inyos turyami tinapasamak kang kuana. Anak ko di kalay papainin. Nang, sa amiwat nga dinawat naasyan laing ka na kami ni Manong. Ngem no kas pagkarigante kan na kay tumanin. Nagyawan kami. Nagimas kami. Ngem makapabisin. No kasta nga lumabas kami ket maangot mi ti ayamuum na. Permi. Kan na kayo imas ka talaga. Saan ganinang? Imas ka talaga. Agure kayo. Iure ko langin nga madyanan di madutluto. Tas idaek to langin daytoy. Kit na kam nga rodon nang. Anot si dami. Kat manglukat kayo doon sa sardinas ha. Tayo sumanin si datayo. Uno si dayo anak ko. Hagananos kayo ha. Napiyanto lang no makasara kaktiya permanente nga pagtrabaho. Ure katulong basta steady. Hagananos kayo anak ko ha. Tinasken kan makaradwar kay elementarya. Ngayon kasano nga rin ti high school nang dinamag ko Manong Nemy. Agad makas pagarikan ta danton pagtrabaho ak. Agad makapag-high school kan to anak. Kadin doon makapag-high school kan. Padasam tumatente agsapol ti trabaho. Tanukalin sa anak ko ay na talaga. Marigatan na. Yung kanto sa diya syudad. Tapadasam tigasat mo sa diyay. Agbaling ka nga working student. Ngem Dulce ha. Nang agananad ka. No bumalasang kanton. Ay na, baka no agasawa ka nga di na oras. Ninanang met. Baka takayat mong itarayan ti rigat kat agasawa ka. Makiasawa ka nga di na oras. Nanang, narigat lang ro din ti panagbiag. Sapay lamasapak nga makiasawa. Di adadamanin nga narigat ti biag. Awan ti magdanakan nyo ang dakay mo na magbaga mga asin apo Diyos ka na tayo. Nung kumangamin ta sa nga nasapa nga natay ti amayo. Awang kumatikas to nga rigat tayo ta. Saan tayo kumamanglangan nga mangan no si bibiyag kumapelang ni tatang iyo. Iti na minsan manin nga panagawid mi nagapuy ti eskwela Manong Nemy pinayapayan nak ni Manong. Oh, nay, masada kayo. Aday nyawat ng basket Manong Nemy nga lupot. Oh, ado day ta. Iawid yun. Takasidain yun to naman kayo. Awan ti pagbayad mi Manong. Saan ko mat nga ilako ka na kayo, Ket? Ala, baka malugi ka gabo kada kami Manong. Sana ka malugi. Pakaragsakak ti tumulong. Nang naruna ka na kayong madlaw ko nga mabisbisinan kayo. Ay, langayo nga mintikang kanayon nga mabisbisinan eh. Kaganayon kayo nga magmadlaw. Nga lumabas kayo, bigat man kanti malem. Agad dagsardeng kayo latang nga bumatog nga. Ang angutin nyo tiniimas nga angot ti barbecue. Nagimas ngamin Manong. Wine, letawa na ti pagyamanak ta napatangak ti inaramid ko nga sus. Ngisot arad na magpaimas. Gumanganar. Wine, naganar. Kat sabi ko mata, agtultuloy ako stoy tapno makaurnungak. Sige Manong, ikaw nga rin. Okay, dumagas kayo lata. Tumaten na danto kwarta amin. Gumatanggap tumaten. And thank you Manong. Aging ka Manong Nemy nga nagturpo sa konti elementarya kat noodo di siyempre ni Lucy. Imbag tagoy kuyog kamlata ta adda elementary kan high school Manong Nemy di pagbasbasaan mi nga walking distance. No pay dakdakam lang ang kabsat Manong Nemy tag magbag na. Tadagi da duma kan adda pagplete da ngaglugan tricycle. Nda kami pangalami nga ron. Idi dag high school akon Manong Nemy. Isumatan ti kada ti permanent nga trabaho ni Nanang. Anak ko, santay nga manglangan nga mangan. Ngam sa kaya agsapsapol tinaimas una nga si Daina.
Umanahin nga, adi si daen tayo, adain na po'y, adda may sa klase nga si daen tayo. Okay? Agin inot kayo, ha? Agan anos kayo. Unang, akong pagdanagan nyo, tayo ito naggraduarak ti high school, inaktumata nagtrabaho. Gabot at da pernamenten Manong Nemy nga trabaho ni Nanang. Saan kami nga, basta ikan ni Manong, gumatang kami maten. Oh, ano kwarta yun? Anda pernamenten nga trabaho ni Nanang. Ano trabaho na ngamin? Katulong, stay out. Nitatang nyo, nabayag kami nga na uli na ti ama Manong. Stagayam. Ala, gabot agbayad kayo, na yunak, ikaktidwa nga libre. Ala, thank you Manong. Umanay dito nga si Dami ton malam. May imas minto man ng timangan. Iti na minsan Manong Nemy nga inya nga kanyak ni manak niya ading ko nga Lucy. Ate, guwapo ni Manong nga niya. Ha? Loko, kras mo sa? Sikan samit taking kras. Loko ka. Talabagbagap. Yung guwapo nga talaga niya. Yeah, guwapo. Naisem, kang runaan ti amin, nasiyaan, naasi. Naroon na ka na tayo nga mabisbisinan. Yung saan damot una nga mabisbisinanin, saan nakasidi nga manglakan tayo pengamangan. So nalataatan, harikat latat biyag. Baka sa ata lamang isibro no ag-birthday ta o no dumting ti Christmas. Mapanto pegatangin ni Nanang sa di ukay-ukay. Nag-alusan ako nada. Hanggang bali atin ko. Tinasken. Asaan nga narugit ti pagbado ta. At pagbado ta, at chinelas ta. Anta pa yung sapatos mo takabilitan ng sapatos sa kata high school akon. Ate, Awan pa nga tati asawa ni Manong. Nisalud-sudan to. Abi ngagbay mesa. Injay paglakwan na. Adamaten na isariping nga kwarto na. Ngisod pagyanan na. Ngayon, nagbay mesa. Abi nga ta. Hana nga ta amo agaram. Ado matdagay tinapipintas nga customer na Ado pa dagay mangluk-luk kayang kuha na. Asawa anak malangin Manong kukunan na. Ano nga ta atin si kandot mangibaga? Nga niya, Manong asawa anak man ganun to. Tulo amin nga magbagam Lucy. Si kandon si kan samot ti agkras kang kuana. Uy, ubing kapay. Napiapi kanyak tabalasita nga kon. Ka nagbalbalasan ka nate. Sa napintas ka. Agbagay kay kini Manong. Palibagbagam. Narsam kita tibag na tapos makawid tan. Ngayon ti dayta Manong Nemy nga imbaga ti kakabsat ko jakli baken. Nga kaputi ka na siya at ni Manong. Kaya na hangagapot na imas ti barbecue na. Hangagapot ta adot in libre na kada kami idi. Kat adamat na isang sangayan nga riknak ang kuha na Manong. Wen, adamat na isang sangayan nga riknak kini Manong. Ngayon inuwagsak ko dahil tangarik na. Ubingak pa'y. Sabagay, ando na kita agkras, kan mga magbagate, I love you. I love you, Dulce. Kung na da kita lalaki nga classmate ko man. Saan ba't ka din na siya kapipindasan ito nagtiklase bing. Saan ko libakin Manong? Simple tipindas ko. Napinpindasak ko mamanen no napindas met da kita ruwatek. Aging ka Manong Nemy nga nakapagturpo sa kon iti high school. Kat syempre Manong Nemy gabutasan na ka matulungan saan na ka mapagbasa ni Nanang. Napana ko iti siyudad nagkakabisera iti probinsya. Sadyay kang simrek Manong Nemy akal sa sales lady iti may sa department store. Idagsweldo akman tinakit syempre. Damatin may kamakakwarta, gumatang akmatin terwatek, sa tisubra, ited ko kiniya Nanang. Ikaktumaten ti balon mo no allowance ni Lucy ti panagbasa namat iti high school. Aging ka Manong Nemy nga ti sumaruno nga sweldo.
gimatangak ti sapatos para lalaki. Pinatpatangak latan Manong Nemy ti size na tamakitkitak matisaka na. Ket kapot na Sabado Manong Nemy bakasyon inaybak ni ading ko. Pamananda ate? Intag barbecue. Mailiwak iti imas nga ti barbecue ni Manong. Alaman, agilibre ka Una, tas sino ko mo tagilibre si ka. Kitsak na trabaho na. Umay ka rin. Anong orda ta kasupot? Iregalo ta ni Manong. Hello, ni ate. Si kabayan nga mabait ang regalo. Laka. Kaspasit ti panagyaman ko. Panagyaman ta. Kari din namin ano nga inlibre na tati barbecue na. Kaspasit ti panagyaman ta kayong kuwana. Regaluhan damit Wala ni ate. Tinakman kang kantsaho na kasta. E di mapasungadan na kami ni Manong Nemy nadlaw kulatan tiraksak na. Hi, Dulce, Lucy. Nabay ka nga saan nakita Kinagtap trabaho ba't kami nun sa syudad. Sa mamanok ang gawid Manong. Ni ba't Lucy, tsaka mo At ang samat sa bali ang pagpagnaan na. Alo, hindi Manong, kang anayon nakman dito saan nakagubat gatang gabot awan yung igatang ko. Di ko maibagang awan igatang mo tekang ka. Di ka gamin madmadlaw nga lumabas. Kamabayon mata Manong. Awan gaya Manong. Dito Ano na to Kita sapatos, rubber shoes, uwen iregalo kang ka. Habi ka regaluan na kat saan ko mata birthday. Sige, no saan nga regalo? Kas panagyaman mi kang ka. Karigiti panawin nga mabisbisinan kami kat pinakpakan na kami ti nakaimibas nga barbecue. Huy. Ipadas ko. Pagpagiso, naglaing ka Dulce, nga nagpatang di size ko. Maragsakan ka Manong. Di minto pulos manipatan. Di nakapigpig sa titudo nga kastoon iti sangit ni ading ko. Nga iso tirugi, di pa nang padawat mo kada kami tinaima sa barbecue. Supapak na, tadan trabaho, nakagatang akmatent para kang ka. Kang kanangin kuntong isuot detoy. Kaya di pa nang isuot ko, malaglagip kan tumet Dulce. Nagsubliak nga rin dito syudad, Manong Nemy kadimbaga, kada ninanang kini Lucy nga idyak iti agawid tilinawas. Ta isupay di plete ko na. When oreg iti stian kami Manong Nemy iti balay, di aking kukuha iti department store nga pagtrabaho cashless sales lady. Ores ang kam nga gawid, ores ang kam mag-day off, tanog day off kami, paksayan ni sweldo mi. Ngayon saan ka mag-day off, siyempre, kumpleto ti sweldo. Aging gang hindi na minsan nga panagawid ko Manong Nemy nakiktutak. Awang matin ti barbecue stand ni Manong. Napanan na, makaran na. Nagdardarasa ko nga nagawid dito'y balay Manong Nemy. Nadanon ko ni Lucy. Lucy, ay ate, kagayam nagbakasyon ka. Ate, ito sa rabo. Dito Anong musap neta? Wow, thank you ate. Nadala ta sa rabo nung sumangbad ka nga po dyan syudad. Lucy, ate, ni Manong, ape humaten. Dualawa sa nangawanan. Sa tinutapanan na. Tsak man mo. Imakaran na. Tsak mo. Saan ka nagsaludsud ka na kiti karuba na? Kiti karuba na nga pwesto? Karuba na nga agdaklako tinyog katakalog? Tsak mo nagsaludsud. Napanan na. Tsak mo kunak mo dati. Ate, thank you ka natin pasarabo ma. Nakanin ito nagtikwarto. Siya sukat ka maten, dandan itan ni nanang. Agora ba, nagsubliak sa diyahe. Iti kalsada. Tapay. Nagsaludsudan sa dinutayan ni Manong. Nagsaludsudak Manong Nemy ti kasadgan nga pwesto nga paglakuan Manong Nemy ti kalog. Niyog kanda dumapay nga lako da iti kalsada.
Nana, gumata ka. Hana na, ape ka rin kaya masig ka. Umasig ka, gumatang ka, anakalog. Bobo kayuan, wano masinglag. Nana, apay awanan ni Manong. Apay, sino? Dadaglakla ko ti barbecue stack, data barbecue. Apay nakarakat matan ni barbecue stand. Sa balin dagtagi ko ay dita. Baka ito na lawas na kit balukatan ulit. Tsaka mo ng barbecue madlaang uno saan, ti may lako. Napananan ni Manong. Tsaka mo, dati naman nagpakada kanyak, jakbat kapkapin ano. Abisap sa pulem. Kapin ano maya. Boyfriend mo. Sana na. Pa nga rod. May kahawak nga rod. Gapta may saak nga customer na. Agtrabaho kami sa di syudad. Kat talo nga bulan nga sa anak nga nagawid. Itahong matenso na. Sa dino itantihan ni Manong. Sa dino. Jack maawatan tiriknak Manong Nemy. Nuapay. Nga sa gabaek. Nuapay nga gleding itak. Iti kaawanan ni Manong. Manong laing tamo kanagan. Nagsaludsudak iti karuba na nga pwesto Manong Nemy. No sa dino ti address na kenuan niya ti pudno nga nagan na. Manong. Uwan Manong iti awag tayo keng kuhanang dinagan na. Ti mo milat tamin na kit Manong. Ti address na kat di miyam mo. Apay interesado ka launay. At ka relasyon nyo ka ni Manong. Ni Manong Barbecue ha. Awan. Nga may kahawak lang amin. Adumat di ta na kita aglako sa baling aglako ti aglutluto ti barbecue ah. Apay, di ka nilang Manong tinaimas ti luto ng barbecue. Nadlaw Manong Nemy ni Nanang ti mapaspasama kanya. Dulce anak. Nang ang mga numadadahil di konsentrasyon mo, magtrabaho, kapag di kasta mapaspasama ka. Nanang, susaro, may sakmet nga babae akas kang kaanak. Agayat ka kini Manong. Hindi pa lang nang. Gusto nga rin tikunan ni adik mo ah. Nga talaga nga kras mo isuna. Nga nawari ni adik mo kat kras naman. Anak, di mo unay am-am mo ni Manong. Ninagan na ka di mo pa mo, mani ka no. Sinag ko na. Nanda na kayo baga kanya ka mani. Baka mani kat kwarta. Anak, susapo eh. Awa pa relasyon nyo kina Manong. Nga magsagabakan. Dahil nagbaling nga kinasiyat na kada kami. Inadakan pala elementarya kinilusi na ng itiniinot nga na-develop nga riknam kang kwa na. Ano nga diferensya yung atawin? Basit nga talamit lang nang sa mesa. Age doesn't matter, di ba? Ay, ti anak ko ya. Kakaiso ng agayat. Awan ti sabali nga rami naman anak no di maglipat kang kuana. Lipate mo ni Manong. Gabutan na ikari nga saan nga sika kanisuna. Adayo nga mapasamak dita. Sa dakil ti gidjat yung katuawan. Baka hindi pa ilang anda asawa na. Baka kasadar mo di na una nga putot na. Nangatamot anang. Ayan nga tamom. Baka di adan dito kit ubing kay pa ilang anda asawa nan. Nga isot pawitan na iti kwarta no kasta nga agganan siya. Sa dinong nga taitan ti ayan na. Abedyak ngamin nga inamo ti pudpudno nga naagan na ken na no tagaan no isuna. Apay ngamin. Manong Nemy ti pa nagtrabaho kasi lady adu di kiti agar-arim kaniya. Ngamsan ko idangin kaskaso Manong. Ngamin
ket ni Manong iti ikis ti puso. Iti na minsan Manong Nemy nga panagrekepen ti department store inawis nak ni Melba. Tinasing nga di apada ka sales lady Manong Nemy ingkam kanok paspasyar. Alaro mar kamay saan nga malpasan ni trabaho. Agawit tayo dito balay ti aking kukuha ti department store. Agpupo kamit latan iti kwarto. Agrelax kamit ha. Aya? Kasano nga malipatam nga ro di boyfriend mo? Nga unam nga di mo amuti ayan na no saan ka nga agaliwaksay. Si kamit, anang nga boyfriend? Kat boyfriend mo. Api nga ro agladladingit ka no saan mo kuma boyfriend. Saan ko nga boyfriend? Ngem, anang nga ro? Nagayatak yung kuha na. Ngaging ka na itak, ipatpatig ko pahilain. Ngem di mo amuti ayan na. Saan? Nanya ta amom. Nagpaspasyar ka. Baka makita. Man, tayo taman na gumatang nga na kita naihimas ka nung street foods. Kas kada kita isaw-isaw, kada barbecue. Barbecue? Sige, intang nga din. Barin mo, makita kitan ni Manong. Manong Nemy napang kami iti may sa nga food court na dumaduma a klase nga makan Manong Nemy tinuno mostly nga dagito ikat dagito street foods isaw-isaw dapat dagitay yung awan ti sabali nga kinitak no saan nga dagiti aglako kan ti mang sayop ti ayamuom ti barbecue Manong Nemy ngem awan ti sapsapulek. Oh, apek singlo-singlot ka. Mangan ka, saan ang makabsog ti ayamuom di kita malutloto. Nadasap-sapulek eh. Ano sap-sapulek? Ni Manong, ni Bagbagam. Wen, apek nga rin nagsasayop ka. Iwaras mo't pa nagkita, maaga nagsaludsod ka, nga saan nagsayop ka. Abay, adaangot ng sa mong malipatan ni Manong. Di imas, di luto na, nga barbecue. Awan, jak masarakan ka na giti agay ayaw mo dito. Di kayat na nga sawan, awan ni Sony dito. Sa tinungaro din tayan na, ay sus apo ay agbagtit kanto lang at pang sapsapol iti awan si ka Dulce. Yamin din na minsan nga panagawit ko Manong Nemy apagdisaag ko iti jeep Manong Nemy nga nagluganak manipod siyudad nga nagawid dito ilimi. Nakigtutak Manong. E bigla nga damaangot ko, masayop ko nga. Wow! Ayaw mo ti barbecue ni Manong. Idi kita iti pwesto na nga dati awmat sadyay. Timat na kagatang Manong Nemy kan na agpwesto sadyay sa amat nga barbecue. Nung pagkapon nga rin nga angot. Ng laki ni taglawlaw Manong Nemy nagnaag nagpabagatan imbas ko ang agawid akon sa Jabalay. Isa da dyan eh. Ijit pagkapon ti ayaw mo Manong! Manong! Ha? Manong? Dulce. Manong? Nagsubliak. Sabali kami ti makarak eh. Madijay. Hanggang ganar ti lutok sa jay. Agapot doon kami ti karibal ko. Nga di ka tayo food chain. Kaya na iti masumrek ka na kita nga food chain ti barbecue. So nagsubliak dito eh. Kasi makita, adumanan ti customer ko. Mailiw dit barbecue. Ori siyak mailiwak. Mailiwak Manong. Mailiw ka di barbecue? Ni Manong met, pati si ka. Kailiw ka. Sige, raman ang pala ti barbecue. Kagababsa sa si syudad. Ingka pa lagi na. Ikang ka. 1, 2, 3. Para kang ganata. Para matkadanan kini ading mo na gitoy. Agyamanak Manong. Manong Mani? Ito alang nawagan na kitinagan ko Mani
Thank you ka na ito ya. Umaiktok pa sir man naman. Di ka malamat maturo ka. Agpatingga klad alasutso ita. Sa paiktag rekab. Abi ka nabigla ka. Umay ka pa siya rin. Kaya yung payso na Manong Nemy. Ate ni Manong. Umay na ka pa siya rin. Inayos ko ba't hindi bagay kakit siyempre. Napang ko sinangon ni Sona. Manong, kumusta ka? Oh, para kang ka. Hambat na nga barbecue Flowers for you. Agyamanak. Nakapimpitas ka, Dulce. Hambat kahit ko lang ibagaking ka, hangabali nga paayan na, basta may ibagaking ka, I love you. Manong, I love you. Mamati akpo ay. No talaga ko magipatpatignak, aping ang pimano ka dito eh. Di mo lamon no kasano. Hindi pa nagsangsangit ko, hindi saan ka nga makita. Gabuti patpatignak, men. Mano ka ditawin mo? Sa mga salsarod-sudan ni Mano tawin ko. Tisugbatan, do you love me? Nagbasak tupay pagbasahin ka. Adutunong ko. Kinapod no na babae ni ti barbecue adan bukod ko balay. Tila ngawang kanya kat asawa. Pagbasahin ka, sa kanto asawain. Ay, peso, imbes ka mapangkag trabaho di siyudad, mapangkag kasera nagbasa ka. Peso, kapati-patpatig ka. Oh, Manong, inarakop ko iso na Manong, mani ko nang naroon kat binalas na matnetang arakop. Oh, Dulce, kinapudno na may iliwak ba't kang ka. Sikat inspirasyon ko, hindi pa naglaklakok ti barbecue. Sikamat inspirasyon ko, di ba nagtrabaho ko na kumaang, hindi kamat kami nagpagpakada kanya. Nang sindirak, nuan niya talaga tirik na. Kanuan niya talaga tirik na. I love you. Sanak pilang arod nga rarakupan ay, sanak pilang, sanak labas ta inarakop. No digat inagkan na digat ibibig ko Manong Nemy. Pinagbasa na ngarot Manong Nemy ni Manny aging nga nakapagturpus sa kiti college iti korsok ng accountancy. At nabalay na dito siyudad Manong Nemy kat iti agasawa kami kalbasan di makatawan pa nagtrabaho iti bangko. Dito'y kami nga nagnaed. Tinulungan mimat ni Lucy Manong Nemy tapno makapagturpus. Nagpaturpus mat isuna nga nagbalin nga maestra. Dito siyudad Tilawag, uno siyudad Manong Nemy ti San Fernando City, uno San Fernando City iti pagtrabahoak kan dito iti nagbalay kami. Dito met nga mangisursuro Manong Nemy ni Lucy nga ating ko. Dito kami ngagnaed Manong Nemy. Gaputa, pimanaw kami sa Ilocosur. Kadada kami itan dito sa San Fernando City. Talo di kiti nagbaling bunga tayo na yatmi Manong Nemy kini Manny kadagdama ita nga dada niti higher grade dagiti talungan nagmi kad nakana na Manong iti anaranya gamasakbayan da mabayan kada kami mga opisina kiti bangko itin to tayong tultuloy ni Manong uno niya mister ko ni Manny iti negosyo na barbecue. Ito nga rin, di ba kasaritak, Manong Nemy, kadagyaman naglauna iti anus mo, nga nang ibasa, kapasensya ka no, saan man nga naornus, ta saan nagbat nga writer. Ngam dakkel ti pamatik Manong Nemy nga babayan ti laing mo, nga mangtedbiyag kadag iti pakasaritaan, agbana ka na siya at kanapintas ti pa nakaibasa na. Sabi ko damat may batik nga adal liliwakin pagsarmingan ti biyag nga para nga mabati ka na kita'y dumdungeg ka nagpuipuya. Saan ko malipatan Manong? Dedi, napigsa ti tudo nga kastaon iti sangsangit ni ading ko gabutin na laos nga bisin mimet nga agpadpada.
So nga no adda Manong Nemy di kiti umay patulong nga na kami may panggap iti awan na igatang dati bagas so sa daenda nalukay ti imami amang Ted. Kabot na maasyan kami kada kiti mabisbisinan. No aping amin nga dalata halata mapukaw da kiti mabisbisinan ako na ada. Tuwing nga agyaman nga pagaya mo Dulce iti probinsya ti La Union. Agyaman na keng ka pagayam ko Dulce iting ka panang i-share ti pagkasalitaan nyo. Agyaman na tikang kanayon mo panagbuy-buya. Babay ni ti Facebook kiso nga di manon keng kareto yung programa. Kahit dito ka nga nagsurat. Kahit thank you Matt. Kada kita'y naggabuya ka nagdangag. Intunubigat sa balin to man na pakasalitaan ting kay manggigan. Sa balin to pa yung true to life success story. Ito iti pagayim yun ni Manong Nemy Ruiz. Mangibadbati akong tinibag oras. Kada kay aming sa kapada. Babay na po.